Shatai Kalayo flat Ungi Hastini, Dalbidal Amsani High 9 Bonomali Viধানসভা কেন্দ্রনি Dalbidal Amsayo, Kubang Lukurokno deramwngo Kalaizak, Abuni Bishingo Kalayo, Bonomali বিধানসভা কেন্দ্রনি 45 নং বুট বুট আমসানি তংনাই ইংখা হাস্তে BJP ni achugphang Rajiv Bhattacharya Tangshalo Shakni buट amsai naina bagai ongkhorka Pulawana bo Pratapgarhni Katasewala bai khobjak Haura Tuimani Steel Bridge amsayo thangai berainaikha Shakbai thangni mokolbai naikha Haura Tuimani kinar bobo haike baimani Tuimani tui nogroko habmani joto amsai khobuino lukurok belaikheno deramwngo kalaijak lukurok bai kok Shaka Pradesh BJP ni achugphang Aboni ulo biplobi Subhash Songho amsani lukurok deramwngo kwlaimani thaio berainaikha Haura Tuima bai nangjak nogrok belaikheno deramwngo kalaikha asalo lukurok bai kok sawi borokni logi tongo hini Shaka Rajiv Bhattacharya sana thangke flat ungui thangmani ulo hasteni joto thairokono naikolnani bagai thangnani nangai tongkhar BJP ni achugphangno fiaba abo hai jorani bisingphano Shakni amsai Bonomali বিধানসভা কেন্দ্রনি আমসিরোগো beraimani nuksakha Pradesh BJP ni achugphangno pati munatui mondol committee dalbidal morcha committee ni kuchugthaini samungkhlainai rok baibo kok sawi tongkha a salo Shakni buट amsai berai tongmani furo Rajiv Bhattacharya ni logi rekha 31 nong ward ni corporator Anjana Das bo Bureau report Kokkhara